Salawatullahi alaihim ajma'in kafati lawliya syuhada salihin Aynama kanu halat arwahum min masyarikil ardi wal magharibiha barwa bariha Susan mu'alif hadal kitab al-imam ibn Hajar al-Asqalani Thumma al-jal abdul zawjati al-walid Ahmad Khan Abdullah akhwani Thumma ila arwaham watina wa ambatin wa batil hadin wa batil muslimin ajma'in Ghafarallahu lahu wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن أبي هريرة وعن جابر يرفعه Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Jabir lan saking sahabat Jabir yarfa'uhu milang-milang hadis marfu sapa sahabat Jabir hu ing hadis yarfa'uhu milang-milang marfu sapa Jabir hu ing hadis fil hamili ing dalem mas'alai wong wadon kang meteng fil hamil ing dalem mas'alai wong wadon kang meteng al mutawaffa kang mati anha ninggal saking al hamil sapa sing ninggal zaujuha bojo lanangi al hamil qala mongko dawuh sapa sahabat Jabir la nafaqata ora ono nafaqah iku wajib laha kadui al hamil akhrajahu ngetoaken hu ing hadis sapa al-Baihaqi Imam Baihaqi wa rijaluhu utawi perawi-prawine hadis iku thiqatun kena den percaya kabeh lakin tetapi qala dawu sapa Imam al-Baihaqi al-mahfudzu utawi kang den reksa iku waqfuhu mauqufi iki hadis wa sabata lan tetep apa nafyun nafaqati ora anani wajibe nafaqah fi hadits Fatimah binti Qais ing dalem hadits Fatimah binti Qais kama kaya keterangan tagaddama kang wis dingin apa sima rawahu nyeritaken hadits sapa Muslimun Imam Muslim. Dari sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu warḍah dan hadis nikah dianggap hadis marfu' oleh Imam Jabir fil hamil ing dalam masalah orang bini se kebadaan hamil terus edine bi selake kepatian lake maka edabwaki tina Imam Jabir la nafaqata laha tak wajib nafaqoen karena laki nama teh apa boleh saya tak hamil ya tambah saya hamil sekalipun mun selake nikah mate tak wajib nafaqoen lah terus darum maka karena dunya na selake buruka ahli waris karena dunya orang lake tak kena ngeluwangi karena setuju beda hak-hakan. Nah, karena orang laki gelek ninggal lagi dunya na orang bini ya dunya na laki sesete gelek tak kena teotek bahkan menurut pendapat Imam Jabir orang bini si hamil gelek si kepatian laki anekah tak wajib nafaqoen
Sebab napa? Sebab dunyan orang laki buru deka ahli waris. Aneka sebagaimana terjadi dekat ceritana Fatimah binti Qais kama taqaddam. Nah, sebagian ulama dalam keadinto banyak wahadil mas'alah fiha khilaf, banyak perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama tentang wajib pe orang bini masalah wajib tak wajib anafakoin do orang bini se ketika tinggal sete kelaban se laki. Adapun menoreng bini peget terus napanya mana bini al mutawaffa anha yakni peget biasa bini karena laki nama teh wajib nafkah selama iddah nih. Hukum orang bini saya peget bi orang laki wajib abri belanja selama iddah. Nah, peget pateri saya banyak khilaf di antara para ulama. Apakah wajib enafakoen? Apakah wajib enafakoen? Apa tak wajib enafakoen? Eka dinto. Menurut pendapat Imam Jabir, la nafaqata laha, tak wajib enafakoen. Sebab alasan apa? Karena dunyan orang laki gila masuk deka harta warisan. Zahaba jama'atun minal ulama ila annaha la tajibun nafaqatu lil mutawaffa anha sawa'un kanat hamilan au hailan, yakni ghairu hamil. Orang bini sekepatian orang laki tak wajib belanjain, artinya tak kena ngalaki dari dunia orang laki. Engkau tak belanjain karena deki orang bini ini ke oleh warisan dia. Orang bini nikah mohon kepatian laki selama kita peget bisa laki terus laki nama teh, maka orang bini nikah juga oleh hak harta waris. Ota be peget keng cuma dalam masa iddah laki nama teh tetap oleh warisan mohon terlebat dari iddah lebat dari 4 bulan poncul 10 hari terus laki nama teh tak oleh warisan. Jadi orang bini mate selake oleh warisan. Ota be peget keng cuma mate na selake gele masih dalam bekto dana orang bini maka juga oleh apa? Warisan. Berapa warisnya? Warisnya yang kita nikah orang bini sekapatian orang laki oleh 1/8. Montan di anak. Mon andi anak, montan di anak oleh 1/4 berarti semakin banyak. Jadi warisan ini semakin kini semakin banyak oleh nah. Jadi mon orang bini kepatian laki terus tak di anak 1/4, mon orang bini kepatian laki andi anak 1/8. Paham kau jangan gulengi? Jadi mon orang bini nikah peket bi orang laki terus mate selama iddah maka oleh warisan. Orang bini peket bisa laki terus warisan nikah napanya mana peket status bini na orang laki semate nikah oleh warisan. Mereka na tek keneng tek tunyan orang laki gila tek keneng eka laki harta warisan belencin orang bini sekepatian laki nikah. Nikah pendapatah jama'atun minal ulama. Anapa mata wajib enafakoe? Ane ke goca li annal aslah bara'atu dhimmah. Situ enggak ada al aslu bara'atu dhimmah. Karena asalah tandi tanggungan orang mati ni ke orang laki gila. Maka selama iddana orang bini yang kika dinto 4 bulan poncul 10 hari gila la yujibun nafaqah tak wajib enafakoen. Sebagian ulama boleh bersadabu wajib hukum orang bini sekapatian orang laki wajib enafakoe. Ana sebab li annaha mahbusah bisababihi fatajibu nafaqatuha. Karena orang bini selama kepatian orang laki ini ke mahbusah. Mahbusatun
terkekang, tak boleh keluaran. Sebab ngelakonin ide. Karena tak oleh keluaran, orang bini gelak sing ngelakonin idah, fatajibu nafaqatuha, maka nafakon hukum apa? Wajib. Laki dari dia maksud ngalaki dari dunia nasa laki. Pendapat saya kedua. Pendapat saya pertama, enten. Teh kening. TOT. Dunia orang laki. Terus dah remah apa sih kebe belanja tandi belanja? Ya ngalak waris ndak. Ngalak waris orang bini gelak cereng andi jatah dari dunia orang laki ciaben oleh napa gelak 1/8 munandi anak mutandi 1/4. Seneka. Kecuali si mayit kelak wasiat lain. Engkau mon mate emaan belanjai. Engkau mon mate eman belanjai ndak anak-anan. Cong kok mon mate deki ngalaki dari tangtunya eman jenis ser mon tak belanjain mon kok mate. Berarti wajib belanjain. Benih karena nafakon si wajib sebab ngelakonin wasiat. Nah, bersada bu, enje ahli waris itu kena wasiat, lah wasiat li waris. Kita tapi tentang lah wasiat li waris. Tak oleh wasiat dah ke waris. Tak oleh wasiat dah ke waris. Namun pacet lah teti wasiat dah. Ki wajib nikah. Bersada wajib hukum bacot awasiat orang laki gelak nikah. Si bapak ni wasiat komon mate ne serak emaan tak ada sembilan jain norok siapa mau tak norok kakek senga teate man belanjai ngalaki diri tangtunya maka mon beda wasiat nganikah hukum wajib. Nah jadi orang bini sekepatian orang laki aneka hukum asalah baro'atu zimmah tak wajib nafakoe tak wajib belanjai karena dunia orang laki tak keneng ote sebab aneka buru dah ahli waris deki. Monorok pendapat si pertama, monorok pendapat si kedua keneng engalaki napanya mana belanja menurut pendapat si kedua. Karena apa alasna li'annaha mahbusatun fatajibu nafaqatuha karena orang bini selama iddah mahbusatun penjara istilahnya penjara yakni terkekang tak oleh keluaran tak oleh sinikah sehingga aben tak bisa interaksi dengan orang tak bisa ngedep ke orang dharma yang ngalaki berarti wajib fatajibu nafaqatuha wajib nafaqoin. Pencukan wajib wa ujiba bi annaha kanat tajibu nafaqatu bil wasiyah. Ini kepada keterangan. Juga wajib orang bini kak dinto nafaqoen mon pacep beda wasiat dari semate kele. Wajib napa nyaman koen mon pacep beda wasiat apa? Wasiat ni ke sunnah hukum. Tak ada tek mati itu setiap areh tetap sunaki wasiat sampean. Cak san pusen wasiat istau bin nisa'i khairan tabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Istausu bin nisa'i khairan, istausu berwasiatlah kalian bin nisa'i perempuan kepada perempuan-perempuan kalian. Istausu bin nisa'i khairan, berwasiatlah yang baik. Selalu wasiat, sehingga engkau mon mati cak atau karan, sehingga engkau mon tade cak dan tek mati ya benar ini tetap sunnah wasiat. Bahkan sampean mon tedu ngecatet toles di salah kesera di otang de sera apa keperluan sampean catet sabak bebener bental mon tedu ane ke sunnah juga karena umur tak mesti cak sen pusen dos main ngak percuma aja ada online tang anak cet pancet tang keluarga cet pancet istausu bin nisa'i khairan. Tiap hari cek dentek mon marak mate kimon de pak omor mon tak ada pak kabit seplek kita ada pak kesenga lah mate. Mon benar senga
jangal bengal gereng tua senga ketretan senga arwah cek ote tegel saya di sarwah aja terus wasiat kakek andi tretan tongkel lembu tongkel bapak di saking ngembun kakek tak tahu bilan kok rem ngerem kebala deki ini kepala terjadi yongku beda kanca kula neka akabina ternyata nikah tretan tongkel bapak tak oning nih kecek tretan korang seguni dari bangsa habaib dari Banyuwangi ya ontong selamat taki beda orang ngebala cek bahwa tepak akatan nah beda foto bapaan leh Arya sabar ya leh Arya bapaan kan Arya leh Arya tang bapak Arya kan berarti bapaan sampean rem ngerem bilang saya dina ya bermulai rem ngerem saya bahaya ya kudu mon pacet embu entak tahu paling enten anakan kakek andi embu edisa perhatiaki ngone neser ngalaki dari tangtunya karena oleh ki bagian orang bine ini kah oleh bagian dari bine na bapak ini juga oleh bagian di sampeyan saya tuh sementak ngebela mereka wasiat catat kakek di tretan togel bapak bine beda desa nyaman riyati san beda dina begena tak apa ngerem sokor mon hasil anak jika bela masih lolen ngerem wah rembun ngamung mawas ke beda nak bener tangan aja yang guring bingko deh anak guring tapi anak setek kendai gelok sukses pak soki tutik ya nyak santri setia oh tangan anak kakek bila nih guring bila ngancen oleh ngerem jadi awasiat neka sunnah hukum wasiat adapun ngelakonin wasiat wajib hukuman wasiat pon jadi orang bine segepatian orang laki keneng enafakoen keneng tenafakoen mun tenafakoen berarti hartana orang laki gelek buru murne dah harta waris berarti orang bine ini kudu ngalak warisnya kada emponan mun tandi anak benandi anak ciburu neka keterana seperempat sareng seperdelapan mon hamil atau tak hamil pada adapun pendapat si kedua ngalaki engon dari tunya orang laki sebab orang bine se kepatian gelek mahbusatun terkekang tak oleh keluar tak oleh ngomongan bi orang artinya tak bebas karena tak bebas maka belencein wajib napa enafakohen nah wa Nabi Hurairah radhiyallahu an wallahu alam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqati sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي
رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما واخلاقك يا علماء ربنا واصلح لنا كل الشؤون واغفر بالرضا كالعيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا سل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا للكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله